twongeye kubashimira cyane ko mudahwema kutwereka yuko tuba turi kumwe kuri UT News. Uyu munsi rero twabahitiyemo nk'uko mwadusabye kubaha amakuru cyangwa se kubasangiza amakuru ya Donald Trump wabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri kugira ngo duhitemo kumuvugaho nuko perezida wa Amerika kenshi usanga afite agaciro kenshi mu isi, ndetse hariho n'ibintu byinshi bibaho kubera we. Usanga ari ba bantu bita influential, cyangwa se ari ba bantu bavuga ikintu kikumvwa n'isi yose, ndetse ibihugu bimwe na bimwe bikaba byanategekwa gukora icyo kintu. Donald Trump rero mu byo twamwibazaho ubundi yitwa ndi, yitwa John Trump cyangwa se Donald Yohani Trump. Akaba rero abarizwa mu ishyaka ry'abarepublikani. Akaba rero wenda ikindi wamumenyaho, hariho ababibaza bamubona byibushye bamurebera kuri televiziyo bakavuga ati se uno mugabo ni mugufi ni muremure ari hagati na hagati areshya ati. Donald Trump afite metero imwe na santimetero 86. Donald Trump rero akaba ari, nk'uko mubizi, ntiwaba umuperezida utari umunyapolitike. Ni umunyapolitike, hanyuma akaba ari umuntu ukunda kuba ari mu itangazamakuru, akaba ari mu bintu bimuranga ibyo bita media personality. Akaba ari umuntu wikorera cyangwa se umuntu uzi gushakisha ifaranga, wanabaye kandi perezida wabashije gukora ibyo bintu bibiri, akaba businessman, akaba uwikorera, akabasha no kuba perezida wa Amerika guhera muri 2017 kugeza muri 2021. Donald Trump rero birumvikana ko yize universite mu ishuri rya University of Pennsylvania muri 68. Avuka rero ku itariki 14 z'ukwa gatandatu muri 46. Bisobanura rero yuko tubaze urabona ko afite imyaka 77. Yavukiye muri Jamaica Hospital Medical Center, New York, United States. Ni ukuvuga nyine yavukiye muri bino bitaro bita Jamaica Hospital Medical Center in New York, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamuzi rero bakaba bamuzi Republike utavugirwamo. Akaba afite umutungo rero mwinshi. Nahoze mubara nkoresheje calculatrice yanjye, mbona ntibishobora, mbona birayigora. Umutungo wa miliyari 4 n'ibice 4, cyangwa se na miliyoni 400 z'amadolari. Ukaba wazigereranya rero, nabonye ari hafi tiriyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu gihe yabiburaga rero guhera 2017 kugeza muri 2021, hari umugabo witwaga Mike Pence wari uzwi cyane. Uwo mugabo yari amwungirije, yari perezida wungirije ariwo bita vice president. Hanyuma rero mu gushaka abagore naho ntabwo yabaye umunebwe, yashatse abagore 3 nibo bazwi. Akaba yagira n'abandi bibanga, kuko yajyaga yiyamamaza agira ibiganiro. Mu kwiyamamaza mu biganiro bye avuga ati ariko ufite amafaranga nta mugore utabona, bamwe bakayimwangira abandi bakayimukundira. Ubwo rero mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1990 nibwo yashatse umugore wa mbere witwa Ivana Trump. Hanyuma mu mwaka w'1993 kugeza muri 1999 ashaka Mara Maples. Hanyuma ubu tuvugana muri 2024 afite Melania Trump, bashakanye muri 2005. Perezida Donald Trump rero abantu bagenda bamwibazaho ibintu byinshi, cyangwa se bakanamuganiraho ku buryo bugize butandukanye. Byagiye bigaragara yuko mu kwiyamamaza kwe, ubwo hari havuyeho perezida Obama ariwe wa mbere wari umwirabura wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ufite amaraso y'umwirabura, kuko bavuga ko akomoka muri Kenya. Trump amusimbura, nk'uko Obama yari atangaje ko ari umwirabura wa mbere. Ngira ngo na Trump nayo yatangaje abantu, ariko cyane cyane no mu kwiyamamaza yatangaje abantu, kubera yuko yaravuga ati igihe ikintu cya mbere nzakora, nzabanza nirukane Obama, hanyuma asubire iwabo, n'abandi birabura bose basubire iwabo.
agaragara rero nk'umuntu, hariho abamufashe nk'umuntu racist cyangwa se umuntu ugira ivangura rishingiye ku ibara ry'umuntu, aho we yumva rwose ko abazungu bari hejuru y'abandi bantu. Hanyuma rero mu bindi bitekerezo bavuga ko biranga Donald Trump, ni ukuvuga ati America first cyangwa se Amerika mbere na mbere. Kino gitekerezo abantu bakivugaho bitandukanye, kuko nka perezida wa nka minisitiri w'intebe wa Hongiriya, minisitiri w'intebe mumbabarire, eh, Victor Orban, baramubajije bati se ubona gute Donald Trump? Ati yewe Donald Trump buriya agiye mubona neza kurenza Joe Biden cyangwa n'abandi baperezida, kuko iyo avuze ngo Amerika mbere na mbere, anavuze ngo Hongiriya mbere na mbere, anavuze ngo igihugu cyawe uturukamo icyo ari cyo cyose mbere na mbere. We rero kimwe n'abandi bantu benshi b'abakonservateri cyangwa se bashyigikiye ibitekerezo bya kera, byo kuvuga ngo abakristu babane n'abakristu, abayisilamu babane n'abayisilamu, nta byo kwivanga ngo agace aka n'aka, abantu abimukira bazi bivange mu bandi, we abona ari ibitekerezo byiza. Hariho rero abantu babishyigikiye n'abandi batabishyigikiye, ariko rero nk'abakunzi ba Amerika bakunda kujya hanze, ibyo bita migration, abantu baba bashaka kuba bimukira ngo bajye hanze. Donald Trump bo ntabwo abakunda, ntabwo abiyumvamo. Aba yumva mbere na mbere abanyamerika baguma iwabo, bagakorera amafaranga yabo mu gihugu cyabo, bagatera imbere. Amafaranga abanyamerika batakaza mu bintu byinshi bitandukanye, amafaranga bakayakoresha batera imbere nk'abanyamerika, ariko ntihagire abantu baza kubatwara imirimo. Yahoze avuga yuko n'abashinwa ko babiba imirimo, ngo bakanabibira n'ikoranabuhanga. Rero Donald Trump mu by'ukuri ni umuntu utangaje, ariko mu gihe ari perezida ngira ngo ari no mu bantu bagiye bashyushya itangazamakuru, cyangwa se bagiye bagaragara nk'abantu baganirwaho cyane, nka we na Kim Jong Un wa Korea y'Amajyaruguru, we na Iran. Byagiye bigaragara mu by'ukuri yuko yagiye aba perezida wavugwaga cyane mu itangazamakuru, cyane cyane ko yanakundaga Twitter, ubu ngubu yabaye X. Nyuma baje kuyimwirukanaho, nawe ashinga Truth Social, nayo ikora nka Twitter cyangwa se nka X y'uyu munsi. Donald Trump rero muri kino gihe mu mwaka wa 2024 nk'uko hazaba amatora, bikaba binagaragara ko afite kuba yagaruka akaba perezida. We yaravuze ati rero njye mbaye perezida ikintu nakora, wenda icyo yakongera mu kuba yakubaka wenda urukuta rutandukanya Amerika na Mexique, nubwo bitoroshye abademokarate baba batabishaka. Bavuga yuko ikintu yakora ari uko ino ntambara yo muri Ukraine yayihagarika. Yigeze no kuvuga ngo Amerika ntabwo ari umupolisi w'isi. Ibyo bintu abantu bagira barayimukundira, abakora ko iyo ntambara ko yayihagarika. Abantu benshi hakaba hariho abakeka yuko abahengamiye ku ruhande rwa Vladimir Putin, nubwo Vladimir Putin yavuze yuko Biden ari we mwiza, ariko buriya hari no kuyobya uburari, ntabwo abantu bamwizeye cyane. Ibyo rero twagira twavuga, hanyuma mwakanda subscribe cyangwa kutwereka yuko muri kumwe natwe, kugira ngo tujye dushyiraho inkuru nshyashya muhite muyibona, kuko tuzajya tuba tuzifite zitandukanye, zituruka ahantu henshi ku isi, ibyegeranyo bitandukanye, kuvuga ku bantu b'ibikomerezwa, haba mu muziki, haba muri politike, haba mu mikino n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukunze, kandi ko mushyigikiye amakuru ya UT News. Mugire ibihe byiza rero, murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa kandi mwana twaka n'amakuru agendanye n'undi uwo ari we wese mushaka, icyegeranyo kigendanye nawe, ibintu byose bigendanye nawe, nta kintu na kimwe tutabagezaho.